Cardinally Samson Terrell pen Pinangway talk show on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State Pinangway episode 495 long. Let's say Pinangway adjourning Clue Piniltum and Dupon Texas Sonlo, at him Kang side of Massive, Putoning Verantulo. Let's say Pinangway Labangso talk show 495 episode long. Ilitum a panelist by me, Tum Chapapondo, a Francis, Tambaching upon, Ilitum. Kami bangkit kaya sarjaya katan kita IAS officer akan APHLC presiden alam ni an studio long ke pateng pen aporang pidu report alang pantan deng pon lapan adon sudu tudang ada kami bangkit kaya kursing timung alang ni APHLC long organizing secretary alang ni pantan be labang so talk sulong ipa ateng alang ni aporang pidu report alang pantan be deng pon tulo Lasi Pinangway itu kacang kacimum dan dia bangkel lah lo, pitihek pun situ kacang kacimum penting siapa prangsi lagi non Parliament lo kami ahur gitu dalam, lapen Supreme Court judgment alam sini itu kacang pon lapen kapre topik dah pon tu. Lasi kamtang Parliament lo kami akhirnya amisa kaninje, mate thurplut kan sekolah Parliament lo ninje pon lo, Ambedkar amen Kopia posen untuk en berat. Ambedkar amen. En berat apa ni? En berat apa ni? Anam amen enam kurang sonde hara dah. Muni tu kai trok pakai akar jong ejok siku. Sudah ni tu lada pirthe konteks mati lo bangso pirthe lo. Ele tu det ke cari ji pola bangso Kipacari meja pan aron atang kita abang kuman to abang pilih ni. Alang li pena jauh sipi kaprek kai itu minja arlo itu tu mana me apa sailong kono lapen ini tu inglong arau tu sudame alang li kido pensi kido pena jauh lapen itu mamar sangai di kono pot alang li pan man pilih ni. Kasi labang so putat. Aprang sini li kaya sarjaya thar man siap jepun po. India a constitution along. Itu man bahasa yang dipon dulu, lapen, putot six itu lah konteks tamu pro tante itu minglong Arab constitution nang TikTok itu. Asal nang tihekan Ambedkar contribution mate Ambedkar Dr. B.R. Ambedkar alangli labang so aderapan alira cam ipi verjapan alangli kaprek khai so lapen khai pi teman me pang rumpon lu. Lasa prangsi alangli a contribution mati alang li kiklen kita tihepen nali tangkong tasai Dr. B.R. Ambedkar B.R. Ambedkar ake hai India Constitution ke to alam ke ilitum jokta chini hurlo baga chini ne tum da doji lang ne tema daga chini sige ong lo alang li Tek serabang law por he beristar ha London sige claim ahuti sige lapen ke pasta dopi khangya muthe Amit Shah alang lipan kilang un e theke Ambedkar ke mahar atrai lalang like mahar atrai patuman ke tribe patuman ke Brahmin tribe atum ke ilitum a tribe atum han ke lang select u Bamun tum ta tribe apa jo hala tum ki pulau kadu ya tum ta lo tribe atum anda pir thege munit ke do anne kadu ita arnam bu si krong lama siala Amit Shah akhai tum ta a tribe tum ta arnam bu siala tum ta si krong Alga Bhagavan pusi body Bhagavan panle nang tum batai troxiner kep amen pu wara lote nang tum siningel ludun jong long ilang mene wedi tetala ko mara Bhagavan lo la bang ne lo alam ke tige ko man bohala tumatinge bamun Bhagavan phansi ki pu ala tum mangi athema Songkordev ta pulo manu matrai Bhagavan tu matidi munit chot tum si Bhagavan tu je krong ti lasi bamun tum da Bhagavan tu si pulo hala tum Amit Shah ke puateng ge bamun tu men si ninje bara nai tu ana te si ning dun lo i alang li ma thare lasi ala
abinong ke la akapre atribe tum han ke lang un ye kahijim non itum karbiatum naga tum garo khasia tum han anta son thaksi hijim la sili tum handa tribal kusinang puvre titilo tribal bu munne ra khai gali de po jo hala akhai pachi chini ne det nang po pa ni tribal bu ning ye variety son da khaksi hala Ambedkar handa tek ser seta alang lipane ke lang un e pen potsi soning gel seta Ambedkar ke lage isi India adet po anakit he ladak kei po anlo ne du ahut isi ilitum sadhin long liaku ricu ke do adet loksi pharu ke thom ra pokep susi po ando po anatu man pangrum pepsi isi adet ikim aron selam dat si India adet kim dat alali ke to constitution apolo athema constitution ke det ikim aron ke di la posi alangi India det ikim aron tok det la ala kam subalila la solong si ilitum dak as north east na tu ke do attract atum ta ilitum da halatum ating kacing barchit ya pansi ilitum handa 60 diu nang pisi ilitum handa munit tu nang kalakha ile lasi Ambedkar ke lage thedung akam si claim dat lo pu lage ilitum ang chini per lo jok ta chini per lasi non aprang ke ilitum ka condemn nahi ke la Amit Shah ka ningje je Amit Shah ka ningje je Ambedkar ke thang da kalia bang pu alang li ki pu la ke ilitum e condemn lo ilitum ke तो सारा करो पेपर पे लॉस दामे लद्दाख नीली इसी की जॉब कौन कांतुंग के लहन लो कॉपी अपॉट सी अंबेडकर के तो आ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली हाई कास्ट तो ब्राह्मण तो कॉपी अपॉट सी हिजिम रे रसो का hal lद्दाख के तो के कॉन्स्टिट्यूशन नो के तो पिनी पेन के हाई कास्ट kurkang tui kurkang dai ku avelu ku ta du alang li ke to du ka du ita che homan jing bar chit lo da ke equality liberty equality la pen ke copy ma jong no ke du ho fraternity mane korte injure sai se pula fraternity pula tang de korte injure sai se la pen ka du ita jing bar la pen ka du ita Populo maho freedom kado ita freedom do liberty ning ke hang ali ake me an ke claim ta me alam hala dag do an gela hello la bamun do an nge dom delo Jehoman hala tini tum long ni Jehoman ting bar chik hala tini nang chik krong do ning tum ti lagi hala tum ing tu ni itu de chama ka ka kita muthe ili tum akhe na itum da Karbi tum ta ing tui nei pulo la si karbi tum da je tong long lo te de ar na tum ho pu lo de ar na mo ar na meeting me the long da de ar na tum ho si tum da ji pu lo ala bamun tum de le ar na ma chi krong li tum karbi tum da chi krong lo jo tum da chi krong la ke pir the ke do an ke ar na mo si chi krong pet la la hello ala ar nam bu chi krong dun de se an ning ke oi thu la lang li tum bang ke la bu ya an ke hala Ambedkar ke tum man ta hala kadu e tum ba bamun tum an da chi homan bu si pudun kok la mati la hello an ning ke dok de il तो सारा करो पेपर पे लो la musang ke paklar thai pon non dam to pin na non la bang so question ma ke ni kursing ti mo khai pan sia jupon po recently mate non have jong ile to mo phani si beta ke me do supreme court judgment na teng pen da si BJP tum constitution la Ambedkar ke to mate la ke untouchable akhe mate la ke kurkang dai ke to constitution ke kan thir kali la pen la bang so constitution ke la ke brahmin to phana ke jo abe kusi chingwai joy pen tun ke to kondu la si la bang so ake man pon pen si non recently BJP government to mang ke constitution ke la je pansi supreme court long petition pidam lo seda me non have jong DY Chandrachur Allah Sanjeev Khanna Phansing Wai Konthulo Supreme Court Chief Justice la se alangli judgment ki piateng la ke socialist la pen secular la hinia bang ke la long le kusi alangli pen lambrai pi dat
la si la so putha kursing tim mo ke hai nang li ko pilok puji chief justice apa keceng ile tum khai so tum mana ke me ma ke no lo so putha la pen india adet ke ile tum chini lo je ile tum preamble lo ma se ki tok do je achat ladak akhai so atum adhorom an la pe dona musi ladak ipu equality la so putha nang li pilok oi seputar bangke ini keceng si bangke la Supreme Court Chief Justice ke hai Sanjit Khara pangke akhiro pilo alang le kening je teng pen bangke tumhan ke mit piglo anda ke India ke si hong bidhan kan kikim ade pinarapot la ke kado handa equality si pilo kado ada pachimbang et nangji pusi la bangso constitution mangai kikim lo la si la so Chingbak et nangji ke so ke ki bi ke tepu ave pin ke do ko apa nangji so komalo kotang te brahmin akhe tumba hala haika satumang aning ke jangje do koson si hala kasau rakhe dalit rakhe pen koson si tum ka chingbar po hala mangso kamat hak do ko jo si abang solam kaning je lo la son thak si non kar biang long arlo nang cheman itum nang nam jena hala tumbang ke ipudam si nang tum BJP kali pelute skim nang pipe bu hal le dam kali nang tum ke saur o ke pot nang tum ke lahai ke long ya ot abik kusimai tum nang pul ke lasi lahai BJP lo tum non jong si tum dudun bom lang lapen RSS tum han jong si tum kroi bom lang lotang te il tum han bang ke akhe no bang ke thik dung doilan lapen isia bang ke Karbiang long BJP long ke klaim tum han ili ke pachini ke aimbang kelahan lo je nang tum un ale nang tum ke ching hon pusita aba nang tum long ri ching hon pusita nang tum ke nang lam pen ta ningji masih ude ak nang tum han kama nang ke pi nang tum han order nang pi komal botang ke nang tum ke ha hai kas tum si order nang pi si hai kas botang ke brahmin bote komal bote RSS tum si nang tum han ke kama nang pi ba order nang pi hala so kama na te kana so order te mesin nang pi ni complain nang ke ti point kongran nang ke long le phalu chok pusita nang tum nang ke ching hon dia kong kya velu athe nang tum hala tum mana lama jule ding la si itum karbia ke kan chinglo inglong aso ke tum ke labang so political party labang so BJP labang so RSS along pe tum chipa jog je pulotan le tum det ke la ke jog siunil athela tum ke constitution ke kroi ke constitution against assault bina RSS la pe non BJP ke BJP le ke kroi pulotan RSS le kroi lo non kapre dhrom neli do dhrom le ta pale ram thurakpu Kristian tum punoi honghari tum punoi ke kroi ke nang mina dhrom sita nang RSS han kroi pulte la ke nang dhrom han nang ke chewaru ke athe RSS ke la ke karbi tu chorti chopi jota claim long le la pen Kristian ta Charles mondir dam long le kubang ke la tum du la ke inglong aso tum a culture ta pabir nang ji inglong aso akhe identity pabir nang ji tu bakela ke hala ke nilong masih dun le hala tu RSS tu ma constitution masih du tamil ke lasi BJP hak ke kroi le tang te RSS hak ke kroi pamil ke RSS kupima identity hala tu jitu RSS tu ma constitution kupima hal ke kroi jona tu ke BJP hal ke kroi kali lage ni tu BJP masih kroi chot ni tu RSS hal kroi te RSS hal komal ha BJP hal komal ha pathe ke RSS yang han pathe lasi BJP pulotang te RSS alam ya jule nang puloke lasi itu inglong masuk kan penche inglong itu wrong ada tapi itu BJP penche pajok je RSS penche pajok je pulotang itu mah dek lagi jok sini hello biar betkar puloke udah ni lah bang solam ninje je biar betkar 1956 aningkan 28 March alang le ha agralam ninje isia ke sojong je pajok ji kisu ke penche pajok bote halabang so here so a political party lo si tum do kasi tum cepat uji selang kini la so akisu perke komande national political party congress BJP da komande dola XYZ political party tu pajak ni labang so ke a political party tu si pajak ni si biar mereka kini je
Ame thang political party. No, ame thang do baik. Ame thang Non, ame na, non itu tak Inglo masuk political, Inglo masuk kisun pajak di tentang itu sen jono. Laga ahola biar Ambedkar nil kini kali lagi. Biar Ambedkar nil kini kali lagi. Lasi biar Ambedkar kaninje tekan itu makan dia kopal masuk constitution ke itu Inglo masuk tempat kisu itu kopal ini boleh mudah cok lapen biar Ambedkar pan itu menture tak ketengi pan itu make cok tidak jelas. Lasi la ampe make itu kar biar Inglo di situ lo dua kar itu. Nah untuk RSS lo sakoten pun telah lakukan itu bangki lo dah. Jom si nali det, nali ke si honduk, nali culture, si honduk pelotang te, nali halal banso BJP kali, RSS orang saya perang si pajak ni. Nali BJP kali BJP kemal te RSS ya fulan mati ho. RSS orang saya hang pakai BJP hang ke. Lasi lahai, kido non leaders, political leaders tentang si pajak, si pelotang ni nali sudah menung dia si pajak ni. Mahal apa cek kali, no ada kontrol ciplan BJP bang. Ada kontrol. Non alam tu dia kan relak. Pilih ni karbi RSS kita ni kalau tu RSS high caste RSS tu kasih ngoi kalau begini ni. Kopisi kecil hama, kopisi kecil pare mah alam ke alam itu Inglo RSS tu hanya sampai karbi berarti Inglo RSS sampai lah bang cibi tu lah bang. Tapi desor alam bang ke ninji chunang ko labang so constitution ke kroi kre joksi RSS constitution ke kroi kre ale national komal ko tambe bongo sena tu pini constitution hala RSS ke kroi kre ale national pini to ma de long de lang nang cherai lo no itu da kar geng lo da nang cherai si pini ke alam itu bilo daksi bongo sena amahang ke tek na kataloga na kaya nong ke ini kan dia tu mangke la BJP lo ngido kan itu ne bongo sena melang kusi itu masa pan penahan bela ingek choila putola sita abongo sena bandak nang talom tam bongo sena long li puhang jo tienta media lang datang tak tienta pinian eta bongo sena awe la bongo sena do ke jaiga khar se lake tisong tapu dah Bangladesh kan keban tu Gunung Hordas ke lagi kemana ke pincong ente, kau nak lagi orang ente. Langsung lama ni kar bilong, la BJP bilong ke dua kar bitung kopi posi la bangsa pro pakai dari. Lihat siapa si pres bilong tak pulo, BJP bilong ke dua leader sangke afu bang si play posi di puli. Langsung posi dan bongo sina RSS salam tempat si pincong ngomong. Langsung si pinya kasih mana dia. Kasih non masih pajak naik. Kasih ni kecuru angge sonjir karena itu kanin ke alam. La kalam ni para kero tiben lanji la India ke si asal sebelum hormon Europe kode si kalau regime akan tidak ke un pote aja hormon ada dari long ni lepini hormon kopini sengin da senglong lo la ke baik tu malisi kirinan pielo kasi karbi itu tam mena ni donangji puta ni to me pese ni ahin beninje bom lo tapi ni anta karbi cultural society karbi lamera mai tunta se karbi to manim school college lo dito ko nangji punya ada ninje hai bawe CM MP MLA to man ta puhai je kargia tum ta khekang thi bubom sita khekang thi bubom hala jitu religion aputha dharma long mang amen nang je to chulong le kisi do na bila hinduism jito pura le karbi tum kulo soang denong sito lente karbi tum jong si cipang tangi purut nang hala banso karbi tum itu religion akut bang itu tadi tolong nanti polo 6 dulu area people itu bang so bang proyek kita dengan RSS lo itu karbi itu Ni dia sonlam nang panggoy yun da mema. cok sa panggutan Lade. Aho di sipul hadi. Christian atau bang ke SE pengke long ali ta ende la pedang la minority ko ali ta ende pul hadi. Lapor la ke chokche pul hadi. Aho lo chokche. Nili pura nili hala sol penda choning ri lo. Hong hari ta majority ka li ke di. Hong hari ta ong nei sita karbi hong hari ke lak ko bak si doibo indian bong lak ko ke thang na li minority pi ande hong hari tunta
minority ধর্ম বলা আলাং লিতুম তা hang dia tamemu hàng mấy sa cikrong dia tamemu ni tum na minority padi kalang lo majority ka lite to hong kali ke kali sa India dia kan si lang ko het lu te alang litum da yong si Christian atau Muslim nung na minority po poisa da enundet pulte alita enundet pulte hong hari tum da enundet me en melo ni liga chinya tenke aku la salam ni put sudah bu desa je kargiten kapre ka hormo kirim tum an ke esti desa slow le pusi polo de Christian tum ke la ke long le pusi ala pero la isido hormo opine monstro to isi ngaso monstro tum ki pulo je ka kupine inglong aso tum hormo pensi oder pulo tante Christian tum ke la ke long le pulo tante kargitum ta Hindu kali kargita Hindu kali te kargitum ta jo Hindu tu pala tan auto testi di tolong le lo ultimately the same lo lagi la salam ye la constitution ka salam un hota la BR Ambedkar ka ningjelo la salam ne Hindu le dulu te schedule tribe ka lihat ko ke kuningye hala ke te la ke ultimately lang tu binigilo ko mati no so se pulo mati je Christian jong si dunjui lo tante la tum ke double standard ke long le lu dong ST ba me je tolong le lu de la son ha taxi karbi itu non 80% di Hindu si tola ya tanda karbi dhrom kali karbi itu ke plan dia dhrom kali nin kali lagi pulo tan la tum ST si tolong le lu la si non li pui bang ke kagian long ke ST no aja no itu ke hong bidan no kopi manang iti konstitusi kopi mahal ale kroy timna apen sis ko kopi manang iti harus oke gitu ke kenan ko lahan itu mat cerai tapi itu aja kong pang pang kita bang so constitution of timna di lagi constitution bulo tangke 6 dulu itu bok timna hello to por lo position ko thoda ning dam pilo na next sama galan lo itu constitution kang cha babang kenan sot lapen constitution aglo lang dikulo itu sini bebe seta akar sik pen itu ning cha dam lo pulo dan itu ason itu kelo non itu labang so supreme court judgment kipia tenge constitution pen chekeng piglo cheton piglo ajak tum pulo itu India constitution ke rigid kali ke flexible ke अरे amendment उन्हें amendment उन कुछ बोले हैं rigid पुलो का ते लगे टैंपिक वो फांसी पूरा बोले constitution ता आजा कौन लार ने कसम सेटा इले तो इंडिया a constitution लो हला amendment लो मासी के तो दे basic structure बोले akenan short nai a hormu lada ki jok kondo hala bangke e phobom noli মানে কনস্টিটিউশন তে আর্টিকেল মুখালে লার্জি পুস্তা হালা বাংলা নে পুসি তো ta ke laru ni লাসিনন হালা প্রিয়াম্বল along মানে প্রিয়াম্বল বলতামতে ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট অফ দা কনস্টিটিউশন বলো কনস্টিটিউশন লুটলে আপ্রাং আর্টিকেল আরো দামদে আপ্রাং লাদা প্রিয়াম্বল বলো হালা সো প্রিয়াম্বল পেন্সি নামকা অরিজিন বা নামকা অরিজিনেট লো নাকে প্ল্যাং লো পসি লাবাকে লারনে বলো lapen itu puthon langam tuna India a constitution ke hala areng ke lo atuma constitution pen fracture Britain pen hala da ke parliament hello ke khelo parliament jong si ajat aplu selam seta hala da kopi maka selam la ke hala tum against me seta me India lo ma ke langsung kali dia sa ini ka chinya te kada ke to dia constitution mate long itu mah dia ahem pulu long dia ahem pulu lapen constitution long kopi make to parliament ala salama juni las ite dah langam tuna hada ke to la poson si to lo je constitution is the supreme law of the land and all laws passed by the legislature must be consistent with the provision of the constitution ajat aron le hada parliament lo pas di kusda hada constitution ar kanong di kusda to la pena aku isi konteks lo ni langam tu lo podam tu lo da khelong lo je parliament is the supreme
whereas constitution is the supreme, whereas parliament is only a creature ko sa dato. Constitution hello kete nai constitution में से parliament का के plan ये तुम constitution में पढ़ा लो बताते article 79 में से parliament के कैसे article 79 India constitution में से parliament कैसे नले तुम नेंगे मत lang तमे constitution में पढ़ा तमे दो लोग का दी तमे ये article 20 article 79 में से ये तुम parliament से तांते article के कोना लोग दो बोलो तमे constitution और laws की दो पहली बात है Lasi parliament ke constitution में कैसे का hormu बिना parliament is not above the constitution whereas constitution is above the parliament lah no il tum kachni dam nahi bang se Sanjeev Khanna Supreme Court mate Chief Justice alangni phan choro par peklo il tum khai so to phan alangni la personal judgment pi constitution ma man pi lo se il tum yen tame alangni phan choro par lapen non evangelan amendment mate constitution ke large fancy BJP tum kai kita ro khai so to man ki period derje fancy lapen thorom je laga ke India ke Hindu sidolom chana ni pola bangsa ki mango kapre ka thorom amare khai so to man ke pede nahi ase Sanjeev Khanna pan choro par peklo Hindu sidolom chana ni pole te honghari ta dulong lelo lasom lasi atum makeman one nation one religion gitu isia de long isia long Muslim ta dulong lelo Sikh ta dulong lelo aron baring ta velo pole alam ke sumkrungi sitala si Sanjeev Khanna Chief Justice ke hai kan ninje ke ili to man ke ali dopik lo ili to man honghari dolong ilang dolong ko Christian dolong ilang Muslim da dolong ilang Buddhist da dolong ilang Jain Sikh da dolong ilang Jain da dolong ilang la pulo ya alam ke kalang usan lasi alang lipan choro lo nilihin benta ba elitum asim benta ne choro party lo lasi kalang lasi non elitum phan labang so adjustment pe na job BJP tumbang la constitution ke la ri pa mang ka heman bang ke heman nak lo tumbang phar lo chong ko nak sang si tum tek mon lo ta body bomb la body bomb BJP do ti ke klemo bola tu ke kalang RSS tu ti chu du bomb ke oi ke ya so pi ka pa ri tribal ka pi vi yo kam se klem kalang lasi elitum non ke so tum kar dia tum na me thek dun bom lo dun bom lo ba khai so sidul fai tum tadi kapre tum na chin thudun bom lo posi alang tum ke mang ma hai kas tum mate kurang tu tum ke mang ba ke la chin thudun de da kan po khai so tum ke la pen tum bhan ke sak kor ateng na energy busila tum ka ching lai su lu la pen ni lai son ma nai pu tum ke mo kan da pu lo itu nge kurang tu pu pu dulu halaga me kang ji kam tu ba ji tin lu idung kar bi dum da arnam pu ji pu dang de le kam tu te de ji lang ma di arnam tu pu dang de idung ding tu lo hala tu ne hala ta hala tu na ni hang chapang tu lo idung ne ni hang men chapang tu ma si lo la lo la ma nge so tu ma ke hala tu ma kaman thai di kurang tu ka cek krong pu ji tum ka cek krong lo tu ma ke kabori mana ke beng mana itu me tu ite ku ji na pu kam tu mane hala tu mate lo tang de we are not human being in the eye of the Brahmin som lo hai kalang lo de something manu pula si cipu alam manu apa jo brahma sopo manu apa la si manu pen ke man an lo manu pula la si itu mange manu tak kali pula la si kali tak kali alo manu ke plan ya akam dah be karbi je plan cho kan nahi lagi kam jala akam masih avelo manu je plan ya akam velo la penda question aga jikon do sa jo di reply pi pulotan di puri ga ko pilo ni lasi ladak lason lo ake hai borsing ti mu bensena ka jupon lage tuliram statement lo ko parisi lasi sa tuliram lo han non ke bible alam pensi mai meeting along rara fan ke than det ke ja alam kroy nangji pusi ke than ni news along pi thek pon long lo la so alam than ko ta
langli hala dia kita ANC la rapan kitan pon le la konane Christian majority to pulang hala vote ka changanya panto kaning je pon le apa aningan pon mana kaning je pon sini ho ite lo sita la son si kaning je pon pusila dak lambang nangkar jupok nasila son la solam Bible long Ibri puketok akitab do Ibri mana Hebrew pula Hebrew mana la Israel tu mana Hebrew ketok ang ding pikir thong ang ding sukre troxielo ada pula de keja tu mana man pinangya kemala ka arnam sikang waila tu panta pula la pen ke aku Roman ko akitab do tulang la ta Saint Paul si ketok lo la hingi ka Saint Paul si ketok Saint Paul pula la Roman ang ding pikre ke thong lo hala data pula de keja tu pan aman pinangji pula la tu alam kroi nai pula dalam man tu erlete hala suhut ko pia posila konteks pula ko pia konteks pensi alang li sing Paul kan ngelo hala bang suhut ke plan ko pila hala suhut ke plan alam man ke nali tum research kita lapen cinema ta lang lo te teklong po YouTube beteta hala dak Roman tum si Israel ada cerai kiblo. Non ke domam ena na Italy asal lo di. Roman mata Italia asal lo Roma asal. Roma apa sih Roman? Roman tak pilih kapan kali. Ada hormo paling pudang kali. Roman pakai sia kai lagi. Kalau so kai tu si cerai kiblo. Kalau bangso amat independent long le dia tu la. Judea tu Israel tu independent kali dia lo. Allah tu autonomous abe dia lo. Amerika state abe dia lo. Ama si state ke Tuhan, lepas so independence ke hang. Ama non itu le autonomous state ke hang pule, ablo ke claim tang ke PLT tang UPDS tang ho NSCNIM tang ho pini ke do son di. Hala so hala Israel tung ta son ablo ke do tung dulu. La Roman ado sarkar pan ka dam lepas itu. Ka song. Ama hala so Israel tu bong ta Ali ka tu endun Roman tu along pen ali tu endun po sarkar tu ali tu endun patiti amahalag richu si plan lo Herod richu dulu la pen Herod pen kapre ka richu ta dulang Herod richu bahini ba thom do bahini ba thom mani adun la hai patai sibet lagi tu ali amasi halata Herod richu ta akithi plan lo Roman tu malam an kroi tu lo la pen Israel tu man ke un an aduking hoy tapu yo non itu son itu dala RSS tu long dun lo ali un an en lo kar ke tum han un an biduk di non ki vi di la son da kang lo so ta amasi non la da kar ke tum duk ong masala UPDS ke PLT hen dolo arlo ke do tum dolo son da taksi hala ba su ta arlo ke do tum dolo cedan la si Saint Paul ke pulo son ke cedan ke chokci pulo ke cedan ke chokci arna mating men si kroi nang ke klem nai pulo ye arna mating arnam kang wai ting men si kroi nai si jing wai ni pulo am thang si jing wai du nang pok ke mia bang phan pulo sa su ta nang do me thang le jing wai non arnam ke pating ne tapu herod richo bang na tum ji kroi nu nang ni do pulo ye dia Hinodak saya nang tum la pasi kroi beret nang ji pule Saint Paul ke puali. Aku Saint Paul ta la Saint Paul ke la ke Jesus Kristo hang ke kroi bang ke. Kroi pik bang la si Jesus Kristo ke hala bang sota. Dek ke ja ke the tum alam an ke kroi nang hi pu pedet le. Jesus Kristo pu tu ke dek alam pula te nang tum hala Julius Caesar apot bola pu Caesar Roman richu poisa pinagbo Roman van pinon te Roman van gali nang tum arna kam pulate nang tum arna famulate nang tum metang ateng leche do non arna van ardom non pusipu lapen Jesus Kristo ka hala bang suat richu hala Herod panda hial pusipu that fox pusipu richu bang aman pipi Jesus Kristo ke richu ko nang Herod
Herod Handa Arnam Sigang Wai Lo Po Pura Jisike O Arnau De Kardom Hu Pura Herod Han Pupe Bang Fox Pulagi Bujat Pikin No Pick with you like Sao kami lisi konteks na jokong tula. La jong si te Herod de jong si mesen koson te Jesus Cristo ta la sola ma junoi pupui ma. Puji de Herod le me pick sonde Puji Seta Herod no Pada bang Fox Pulagi no pick with you Roy la sola ke pusi bang Non la itu masih ya tulira mo han bangke hala Roman ala bangso Bible awards na sigan mo na. En por no hala Bible si kito kison doge dolo apos ni pana na kroni kusalang mga. Ulang ni jong hele nang tom pan nang oi nai sita nang dum nang kroi ni pan ke pusi pu bom le nang tum kar biang long le 90% mat plus ta hem sita ni pan nang chor dom bom ni pusi pu le sita ha Jesus Cristo la son le pu li lagi bang la son ake claim no mai fox fox le ke bise no bang li de lo ke lagi hial ga sa urtur changnak pik po bang pan lo lagi kalang lo wo trong ke ti tia tum lu hial tum ke lagi Lasi zote importante no si tulira pakai hale mesen ko de chokta. La koi so ni pul hai tulira ma kai ta Bible ben pul hai ta Bible ke thek tu ke lo Bible lo pu thu lo Bible ke thek ke soitan ni thek mu chot lo ba da pu thu di soitan ni thek mu chot lo Bible ki la ara se tum da thek ole Bible ke la si hata lo la Jesus Cristo ma ke thek hota di Bible thek lo no Christmas lo mati ho Jesus Cristo ma thek lo Bethlehem si ma thek lo Jerusalem ke hala Herod rechu ke dolo hada ke Romana rechu ta andung si dolo anke hala hekser atum wise men atum bang ke thom pulo bang ti lo ne pe ne do se ta atum dam lo juda lo ko na cha ma ke thek ma pu Bible si por hi Bible si pulo amang ke thek ha Bethlehem Ifrata Bethlehem si amang thek pu si pulo Hekser dulu Bible mesti pulo. Sila Bible ki pu vek atung kacini vek atung Jesus Kristus man ardong lam dia na. Ni tung sini lo nang japon po. Ni tung ardong na po pura atung turpak kami le su. Dam dia na. La si hadak pulo a Bible take u sita akam claim claim do te lage a Bible alam take lo. Apo karbi do manda ration card pinan ni puturong. Karbi do manda sakuri ta pinan ni puturong. Long lia patata aprang wala pinan ni punonda exoda pata si pichor pumayong lata area da ave thang da pulo te lage sita ali video lage la siala bebelong na pulo lage hala soitan na pulo ge Jesus Cristo bana asake lang ho Bible ke tok du punang da pen chon tuk nun bang te kala tu nang ding nun da ji abo nang Bible ki pu nang hala harlong ding him Jerusalem da ra chu da nun gadi la si Jesus Cristo pulo nang him ben chon le muni ke kerengeli arna mala ma te tin ben si rengi pu Jesus Cristo ipu him ke chon ben le rengi na lam ki mi ke chali etu pe si chali la si hala Jesus Cristo hota Herod rechu na sini lo kilometer sirkebe Bethlehem pen Israel ke hala bang suhut ke habidang mong sida bane kaja yang tanga ju sida na imene town na loli non ke Bethlehem pen is Jerusalem ke non ke city si betason lo ang bong wall is do la Palestine pina po Bethlehem ke na Palestine pina po la na do nasi hala bang suhut po an ka ti sita a Bible na sini lo amahang ite ka kai ta sini lo hadak si thegi pada chini lo son ho si thegi pada chini lo son ho amah ke thegi te chiklo sonang nang klangi pada chini lo seta dam de ante Bible le theg seta akam claim te de te piali lo do la hido no ma ngalalo nilika chinya te bulo nante akai tulira mo han jong hele Bible alam than seta amre practical claim ke bulo nante ali abelo inhon hit bulo nante ali abelo inhon nahi ke ante lasi hala no ini tum ka chithana mangala ke spiritual alam lo ana malam si tum chithana lo non la dak khala sorting bulo nante lasi reply don lo seta me non period ke long ta ini tum constitution ke lake isi lang namu te pangada me di
constitution ke itum arna malam lo pule itum isi example namna ladak six schedule along siri tum pan inglong arat akhe tum kapacing tu je pa ke paling ver je pa hemprek ansose itu tum council long itu tum pan jakong ke long pen ke picun pipen mo 244 da me ke long je pa de la si itu pan constitution ang bill no lage alam than mat constitution la ko ida pulo tante practically lage cheplang kali makalang di la si non itum tuliram no hang ke hai dame jong si kar bi ba kapre ka try ba tum do kar biang long jong si a ho ha ka sing hon pulo tante hala lo implement non paragraph 27 implement non what is the key misra mo hala ke che to men than no khan serau VGR pen eviction no ante karbiedo long le ka karbiedo man tribal do man pino no so long le la si constitution la ke kang thir ya hormu pina la si labang so alam koi kre pulo tante ile tum ke bir pulo mayutan la si labang so constitution alam itum koi ni ke itum akinang so la pen chini ya ni la si pineng we bangke apora dolo pasti pineng we talk show on 6 to the Constitution of India and automatically pineng we in 454 495 kita kalau nah setong dun itu makai saja kata lapen akhirnya kursi timung bahini pandemi nah itu ningalam lapen la position si rada pan kipachini kan ton ter perpot nah itu bahini pandemi itu losa la si itu akhirnya sok naik kan itu lam ke thek itu sok itu sarang tidak pulau ini lam ke goma lam ke kami kan cepat yok tidak la position da itu sarang tidak tapi lam ke kalau makam ke tidak pulau kan ke itu malay jadi la si bukan pulau bible lam da itu mungkin ke muncul dalam ke nah di situ itu pandemi santimil itu 40 days 49 so an ki humalong ya alang di kan ke no puli pulun de le a holam di kan ke melo mo di akam na ke ni la lamang ke la halada la bible lo la kita to ke do tu hai la ni ta la bible ni ye tu top la si pineng bangke la pasi kan tono lang na korte la pen to man na me chuning dilo dilo tum la bang so channel lo tum subscribe do nikha la pen share ko nikha ile tum a hok alam ile tum ke pak ja pha komatia tum kan ning ka no pen kit the ka hor muta dip joy ta posom ra do so ta ile tum la bang so pe the do te ko si ke the ka som an na me ile tum che an che mung lo lo ta te ile tum a khe na me the kon po la pen ile tum kiri akai kita kapai dulu pulang tadi itu memprek kalong po lebih itu pakai mangga tuh po apa sih dengan talk show pakai itu kan tono atau kami pandang itu kami